دینیز عیسام عثمان کچک کردا 13 سالیه جباجار قامشلوی جزیره روجاوای کردستانی. دینیز کدوارن وینکیشی موزیک و اکتریه ده بهرداره ده تمنی 7 سالی ده توشی پنج شهری بو. لی بفین و مورالا خویا خورتو بلند زورا پنج شهری بر و چاک بو. داخوازيام ريجي حركس زاروك بأنظم به استسلام فور النكج ظروفي صعبة نخوشي بأنجبه واستسلام فور النك وتحدي واسع وباطابك هواياتي من قالها كان بس أكتر شيء فهم جرتي رسم وتصوير وتمثيله. رسم شاركة انتباه على دابيريانا معادا صرخت يعني معادا مركز ثقافي كيف مش قلت كي رسمتي بس مشكلة إمكانيات تنجز مواد رسم بكرم حتى جوز خطيت بطورينم. مالباتا دینیز گوش 6 کسان پیکتی و تفیرو شوانا دارایی یا زحمت دنه خوشیا ویده هر وها د پیش خستنا بهرین ویده پیرا آلی کار بون. بريا عملية جي كتلة ويناء تصير كرش كده خبيث قال لك كما صنبو الجرعة شارداني تشارجر عداوني بيشكي كتلة نحطات شو كرن وعملية كرن أملا يهبوا إنه وين حد بإرادات جوي قوين هبوا يعني ما شاء الله نبو إرادة أملا ينابا أزوج بالكي رحت نباش ولو رفا بعينين ساهمة ما مستو راهنرین دینیز جی شانازی بزیرکی و خورتبون و جهات بوناوی دکن. طلابي قالكي جيرو جهاتي بون ناجح تركب المسار ده فما قصة نجاح في شكر اشتي خلاص بو طبعا وانا دينيز مري كارد كده نشاط ترفيهي دج زارو كده دینیز جدایک بویا 2009 لباجار قامشلو دجی ددا ما توشبونا خوده پشتی چاکبونی جی حطانه ها دینیز بجداری دگلک چالاکین هنری ورزشی دکه او بدلو وینه که خورد و هیویه که مزن جیانا خو بردوام دکه و شاهیه دگهینه که سندر دورا خواه. خالد جمیل محمد روداو